Hakajing sedang kejengelap election na kebenta ki kertong ke National People's Party NPP kibannya aireng hak election MDC Shakasi Hills Autonomous District Council KHADC keban solong hak arpoi trik rempang araja arpusan ubak prestun tensong usembut menteri rangba ke jelab baru state president ke parti hak sau trik rempang araja arpusan ulah hiar separ yang maut haraisan MDC constituency ban panjang kershan na kebentau kertong ke parti ubak syarai lang warjri. Hakajing lang belapun dak NPP mau that raisan blok Hasin Joseph Hall nongkasen ubak prestun ula kentui kipat ba nongkersan kam tam ya kilong kmi kilong kpa bat ki khon samla bakim dai ban pen ngap ya kajing penting pen smie jong ki we ki seng san perthai hakapor election. Ulapan paru balada ka an ka sya ya ki bahalla hasurak matang maki bebet ban penya ya ka sarkar kumtan IT haki batang ru benai bat an COE baki nong trai kindu tulap lut barak. Dengan kuapan ong ya bi. Nah kata-kata yang itu kijing penting, kijing tersmit. Jom kini ki parti kamtam haka por election. Sengel bah, go kikme kikpati kon sama wat pensangap ya kata. Wat pensangap. Ngamnak ban mundur. Ban jindela syakaan. Begitu kiba hala, gitu kiba keren hasurok halegi sekin, ana badai tangi bobit berbenyak bersurga, bacin lah syakaan, in aika kita menurunai, ngatrai perot adu tulok, tan menurunai, kib selapmi berkeren baik bandai kata, kecil keren gomoong i biolen namde, uwe perlu pula surundar, contoh surundar lagi, nama ranaba. Bagababang tu, kababang tok, uprestun selen, upapunta, upapumik, ni bikinat kumunta til batok ubusukor, ukorna, ubusukor, ubusuluti, nanti usukatriat, rak, kapisa ada katali, lekter akur jikya. Selalu mengilai aduh kata. Rengat om ya bi, wat selutu bakal kita babi. Habang ini penyiar ke surga. Ipenyan katunggaan. Kamla panlong bagi nemiyan katunggaan. Kambut benong tang mamalong mga diputisi besar nganek katomon. Kambut benong mengabat nga yang kampulit kita home ngan ong yuplit kelisian beri. Kelile kontak kelile, klik syok yuta, klik syok yuta. Kamla panlong mana? Don kaan bat penyian ke surga. Kadon kaan bat penyian ke departemen ke polis departemen. Lani ke agriculture departemen. Lani ke departemen beker kadon kaan, kadon kakot. Bat kata kakot. Long te kumangi di balong niam. Kabengi om ke gospel. Tik kum ka holy book. Tik kum kakot bakoy kabiyo. Kakot bakoy haka sumsya kada kadai ka constitution, kadai ka an, kabang ngirma banlek lumar waktang sitika. Dikenal mam anuk saya ni, kolong tik kumangi kibalong niya. Ngidon ka holy book, ngidon ka ketinuble. Kabaong habapi keren tangkat ta kalimit. Kabaong habapi lek sarum senen iya itai rendi. Kadai nande, natai ko pun nang belum dia. Kisuto baik ta. Niyat kakum kata kekendon jong kata. Kata ni ong ka anblay. Bakum juru mangi kibaya lam ye bersurga niat pada kakum kaan beliau pada kadai ka constitution Jokowi ini. Dengan kata wat suatu bakal. Ya kijing pensyoi kijing pensya kibriu kibompat Jumat pansyong suki hantai sekretariat kibatai start bagi semua melongsu panikren. Tambahkan mau tak boleh. Ukeu bomdon dapat tengah. Pi kinong rep si tekneti, piasnya tahu keu bapa.
Anilah takrang namar basyik kesni, namar bajur kata tiko kiu karet kerian, lek siang kau kiu bapa, anapo yang kau batang sidrok ka umrumdan. Yai bajia, kau kandu hiom cis, leno kawang duma kecil hala kecil sultanat kekerasul, timma adalah lek hajan, watang sidrok i umrumamio. Siap pendi, siap ialah bakal. Tinggal kuat penuh ya pihak dengan por. Semua kebangan terpat kemaulan ya ke parti NPP. Kemaulan dia nak state presiden. Kemaulan dia kena klikam apa ke distrik. Kemaulan dia kena klikam ke blok. Ni dapat ketang dia lagi. Ndai ban om bangi ba biang ba koi lut narus Hamar hak tim bejong leng ko om don ba hok we don we ladon ki ba kam le de ba hok na trai ikin ki klegi ndai manga ma pi te para brio kaduna ka ba pun ka ka ba pun ndai ha pedeng jok ditangi persian ban bot renti ya kini ki hukum play bat ya kani ka hukum play ni persyang ban bot renti tik pati kenapa balai bakanang kiu ate kajat penliu bat kejelami lai jumi perakui teka bangadon bangker patri Ahmad Jompi tongin yatrisito baik ubah peli baksarai mentau damwan dan takan lu matrai wat si benai si teng lepan usdam mania ka konstitusi Jompi kebayang ngang sobat ong to ye tre si tong le mapi wat kro ye ji bonga jomu banwan rung haye ngase lan wat ban poi haman ka we pagoi islam kamde ka basu de mapi de mangi ban mi nam ne ngin ye tre si tong Jia pun di makitu di beriu di bahas pa nanta kita ke bersyukur syit hayu wahab lai pujai lai buskit ngano om yobi tam kawe ngila persyang na kalian parti ni di bayaran di bersorkan ngila persyang baru beli ulah terkuya ikan ngaku akan om yobi kinom yalam rata hamne bom mau terasa Tongi Triston ngamdu jikamen. Nilakan po siya katong. Dapat sinilang mong tayo po siya. Balay nga kung tape. Kal kaphet nga. Piong ya katasil sa kanamos diskausil. Piong ya kajaki sa kanamos diskausil. Ngingin niyo kan riyo, kan niyo, katsan siya. Kan mau ha. Lari siya baginjok nang niyo. Uno bajok. Hadir juga pusat bari, umat kini jingkang jom baru perstu. Nanti tu apa ni? Uswan kini jingkang, semua bahasa pelile. Ni kuat banyak trelan, yang ke executive committee. Laki kenal bahaya. Banyak kabunta, banyak kejendau dan maha berpersan beritarik di masyarakat. Deknam dek. Sada dan masyarakat, udah kontrai deh. PI di kontrai apa? Kontrai. Biar kerja senang kontrai. Itu kita isu ada, dan itu kita mau isu yang hot bagi ikut. Itu ya kita bersih itu long dia. Dan kata-kata mau PI, bau bahasa unjuk. Dah jadi lang bagi bilinda. Kini kita nuan peciki bisa kaisa sekretnya. Kita warna ia ki isu. Jom kecil kamu pakai. Hamne bok mau tarasan. Konstitusi Prabowo. But borok ki parti, borok kita diet ki keren persyarat ya ke NPP. Non kawe parti kawan om ban keren ban yarok dan ban om ban parti yang bibi kede babian. Wan kita ki beliau ki bengi bam jalan lu
ki keren lai hujan lai husti. Tapi nanti tu ya pi habala keren tan. Kenau ublei berjerong udah unang bisyara makandu jami. Ladadai ka basisya ka jing keno jong gibri. Ngam tharai ngiyo ban sinsyar soka. Tenrei lamar bangitrei kakum kejialam jong dei berjerong. Ban syakri hok ya kejela ban syakri hok ya kari kecak benliu. Iyo kejingkerku bat menta kendiat benar berkat mampi ngiyo sundan ya majority laipu anu kiamali kabana kiwi pati kiwan joy batni balai kiwan joy kadahau pelong namar bekiyo ya kakam kabangitre ban syakri kecelah. Nakal yang ubah syarai lang ukur tong ulaong. Banakadaw kajing terang bani tray lang bat kinong kersan, kipat ba kani kadong katan, kalapen long ya ban wan yu kazat piang hakasnong kabala kaya bat bani kun ya ke election naka NPP, naka benta ban pet lang ya kabha kamian. Ula kentui kipat ba nong kersan bakini tray lang ban penpoy sya katong kajing job, ban pen urlong ya kajing ang note kipat ba. Hot, kadang kata kapon, kapa nakaliang ketigan na bensat hawai urang ba, uba dairu, uba ya trem, pangi hakikam sebagai parti, nrai limba kita di pamlakia besok ula serangan no ya kata ketigan, nrai pakoi haban berkan mengenyo wan berkat ya ketika kam limba ke blok presiden limba ke district presiden ba masio kala banyo wan long way ukutong jogani ke parti habangi phaibat sa ke district council ni bahati ni kisnam di balagan daga jingalam jog kum way nongelam jung kakunun LPP mula delu CM jog district council ba penyak sing nilayo bon ba kijimentoy ne bon ba kikam kibalale ba kejingan kwan jog parti NPP hante district council ngali ba kibel dari kita di an la nyo pa asem menswa kimla manpas lagi menteri ya kita di an nrai limba kejingan kwan jog NPP hante district council ngai layo manpas bon kibel hadu nyaw na properly kibel layo manpas kibel kabakam kongsan kalong ma aibo ya kinong sensasyon katawa syon kikod samla ma kiseno kumi katagapil kalong bay makumno man aibo no ya kisoda syon lali kikod samla ba kitman tinigi ba nakaliang jo kali ka parti NPP ngilang bersang makumno begila manyan magpili ibadba ya kalinti kabadai mangil bersang ba nakaliang jo kesorgaru kila bersang kumno bakit pili manyan ya kali ngai ni ibat nagiway political party kila bersang magpunjut ya kali ka party magbersang magkumno magkento ya kali ka party kadawa kalongma kilatin hakili iski magi magkali ka party NPP kadang mi iski kinangkiw asot ni wa araja katran nila don hatamor mansensya ni kali sorkar begala humjulu habagi pai muslim agar pulai ni mengilawan hak majority belong kawai ke parti ke mansensya tuli raipu agut kikan dili ki amali kali ke sorkar pemerintah ni aiburam ya modal preston di korak kesama kumtinang yaram di balala bakumno magpenwandon kantor ya ka sorkar bagi ka state megala barok kawai ngajuong ngali kawai kentin lada ka boy hakatong dan persyang na kaliang kajonga magkumno magandon senda papi di bata om tukiway ngajuong kentin ba laiski ngandon bat constituency laiski ngandon hangi hanong san hari ba laiski
ngan pendat di kam ke jonga district council lara ngapoy katong bonsin nga pusko kata bat kawai kelong ba nakaliang ke jonga nga kloy ban bersang kuno menganya trailam bat ki dormasong bat ki dormaran ki hima bat ki kul kita i bagi isi haki wai ki konstituensi ki wai ki parti political party ki bersang bakuno bakin jatlat ya kedormasong ya ki hima ya ki kul kita i kata ndrei bolsin ki pat lagi tep kedua bolsin kiyale kumno man penyalam bakla yepi di pata ngai nga nagrang ka jonga na ngapoy na thang ngan persang kumno manganya dan senda bat kadar masong nganya dan senda bat kadar maran nganya dan senda bat kehima nganya dan senda bat kikur kita jong daerah than motarsang bagyong motarsang kata kini kejing anglur ke jonga ba nginya persang mani trai la dengan poi ha kejong tena kalian sunga ke part ke pi kantam kino persang bahir kitongi ba kumno begini trai sitam ba kumno begini wara ya kejong ba kantam ba kejong kedai kejong jompi swa Uba SW Marwen ubare uwe na kinong kersan barat ba ke HSPDP hakini kisnam baladam kamtam hak election MLA araja arpulai ulah keno boba Shakler Wajri MLA Kamarthat Raishan bar menteri ketenat sports udai tang na kebenta ki bahyeng na kebenta ki pajba Mengi bersua jan bangitan na musim banong ngin kersan misi kersan ngin kre namar ba lese na perkat di beliau bastat bala berkondisi di pajak dan pemakaran nama di MLA Juni bala sudah di gedung di Indro bagi buat ilmuwan kasih asam ni perkat pajak baru berorang long lese baca kalian long Baca clear uday utang beriu bana shalom ucuan ban yen hune ban sanshar bahar ban pek bahar ki masalah yang mengatakan relu kata Hongkong. Dek beriu ni syato jangan bersikap jangan dipenrem jur hi bawen tidak kesan saya upana mentang upana saya menang hantar yang mengatakan umsik tumun Indonesia. Dia fakti na untuk map mere, kasi orang beliau kalau dia jadi, ngayon kan kesan sama mentang yang kesan so, ngayon kapsu itu tahu sih. Nama apa? Neu beliau, utrai kam tang nama kaging betul. Tang nama kaging, neu utrai kam nama kaging jongi di paipa, jongi jongi, neu utrai tang nama kaging. Kita ibon na subo nomor kaya na ibon te nomor na sumo may ba yang ni bangong ngin kapsu laradan hane ki ba dei kapsin wat nam paisu da lene ni ki ba ladan hanto ni la kunjok lalong minister hungre mare long minister nganok ka kanina nei ka nga anga gan baro way pasal banta ba tuway ba ginawan ng kasan mo kanya ninote nipwa era umso yung ki naman itip ki ay daw umsikto nidon umsikto ba tuway naman ba ang alam na jerne kaya nagigant ng kasan na lihibigo kung di Badengro inero kinawan rangkat kami bantong yang ini tray bat kani ka party namang idon ni sitamen tang kani ka party ba Shakler ba methodus dati kumana bakamdong yang de sulong ng ang kumno hindi kalali nung miro na kasorta kumame ya don full majority tamata lay pengaruh tadi kau yang jadi jadi komisim kebayan saya terus doni batu chip besar dan doni
in when kumpang ete se kanne kata kijimur ramba sispa ramba berjanai kine kipoi kine kijimur rekumanga kumangi tulese nilong bahasa clear bagi protios nation sakai sejauh berapa nyen bunga kiri hijau kine kirurong ma nung saidor ng step ni yung ipati na direksyon ti priyo berjanai ma natapay pa. Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bada ka batau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.